Тонар, ассалаумалейкум. Биздин катталуучулар, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, куттмандуу күнүңүздөр менен. Буюрса, кечээки видеобузда мына ушул жерден токтогон болчу. Эми сиздерге жаллаң ушул жерде российский охота, о жерде урбан турат. Серебристый көрдүңүздөрбү? Чиркин. Эми жаз келип, тоо таш жайлоого мына ушул машиналердин сезону башталат. Жайлуураак отурган болсоңуздар, даяр болсоңуздар, биз даярбыз деп комментарий жазып коюңуздар. Мен сиздерге бир чекеден көргөзө баштайын. Нива 21. Бу азыр сурайбыз. Так, 97-жылы чыгарылган, 350 000 сом коюлуптур. 0502 10 40 90. 10 40 90 номерге байланышка чыгасыздар. Андан кийин мынакей. Чисто охотага дайындалган машина. Так, автоунаанын чыгарылган жылы 1991 жети гидроч дейт, усиленная ходовка дейт. В общем, 480 000 сом экен, 0555 45 87 12. Ходовка усиленный дейт. Мо дөңгөлөктөрдү көрдүңүздөрбү? Чисто тоо ташка. Серый матый екен туғандар. Байке, өзіңіз жасағансыз ба? Кто сделал? А? Отец? А где отец? Так. Ой! Это что за сигнал? Воздушный екен. Так. Мынакей арт жагы. Мынау неме УАЗдык окшойт, панель, УАЗдын панели коюлган окшойт. Chevrolet'in роли коюлуптур. Так, жакшы. Карап көрөсүздөр. Андан кийин дагы бир могу жерде Нива турат. Нивалардын баасы 0550 мен 51 70 80. Карап көрөсүздөр. Так, жакшы. Ниваны канча койдуңуз шеп? 430 000 сомго Нива коюлуптур мында. 2001 экен, 1.7 инжектор ГУР бар экен. 430 000 сом, 0700 мен 76 11 66. Бирок Нивалар көп кириптир. Нивалар өтө көп кириптир. Мында дагы бирөө турат, 680 000ге 2016 экен. 0700 мен 50 00 40 экен номери. Так. Андан кийин 780 000ге 2018 турат, тугандар. 0703 15 0000. Учоттон чыгыптыр. Так. 2018. Көрүңүздөр. Раздатка, полный бар экен. Салам алейкум. Электропакет даже. Полный, да? Полный. Так, 4x4. Салам алейкум, байка. Ты меня не снимай, Не. Полкасы бар экен. Канча болот эми, байка? 750, а? 750 000 болот экен. 2018 тугандар. 2018. Так, жакшы. Мынакей. Ниванын корозу ушул окшойт. Так, 805 000 сомго мына буюрса. Нива Урбан 2016 1.7 инжектор. Так, инжектор. Полная комплектация дейт, подогрев бар экен, кондер бар экен, телефону 0705 92 60 90. Сиздики машина? Серебристый тугандар. Дисканы караңыздар. Аркасын караңыздар. Подкрыльник. Полный кам. Шумка бар бе, байка? Полный шумка болуп турат.
Пожалуйста. Көріңіздер, мынакей. Подножка. Не, ба болды ау? Йо, бисмиллахиррахманиррахим. О, içi de вообще başqacha жыттанат. Мұны шарға айдасаңыздар. Байке, шарды неше айдап жүресіз бе? Елдің бары қарайт болуш керек, а? Антып бұрылу өлі, а? Қараңыздар, машинада. Вообще соны не? Ким алса дағы тойларға, жашылықтарға айдаңыздар, туғандар. Наке. Вообще. Соны не? Так, машина бойынша шортсқа видео тартып, сіздерге жақшылап көргендер болыш керек. Бұйырса біздің шортстандағы машина бойынша мындай музыка менен вообще бомба мына видеоны чагылдырабыз. Ким алган болсо буйырса жакшы күндөргө айдасын. Вообще сонун экен тугандар. Так, биз улантабыз. Так, кеттик анда. Эми кезекти Жигулилерде тугандар. Нивалар бүтти, эми Жигулилер. Мында бордовый жига түшүп тур. Пакетти ороп коюп тур. Так, валейкум ассалам. 2008 екен, 25 000 эле километр жүрүп тур тугандар. Көрдүңүздөр, телефон номер баса. Неге? Сиздеби? Болду. Так, бордовый цвет екен. Сиз сүйлөбөң да, жатың да. Болду. Мен түшпөдүмбү деп өзү бияка экранга чыгып келет да. Так, дагы бир 2107 тугандар. 2007 260 000 сом екен. 0550 08 53 23. YouTube'da Нуркейже. Так. Шеп, қанша олат әмі? 220. 220. Окончательно. Окончательно, 220 000 туғандар. Қолға тиіші. Қақты олат? Қарабалта, Бишкек, Сокулук, Бишкекті олат, та? Так, жақшы. 220 000 бере тұрған жер екен туғандар. Жақшы. Бұл. Бұның цветі қандай? Какой цвет, брат? Шоколад. Шоколад? Шоколад. Шоколад цвет екен туғандар. Шоколад. Сникерс. Мында папағай тұрат. Брат, капюшон сниму, а? А то сейчас засниму. Так, 2006 1.7 инжектор, 270 000 пробег, 0555 81 86 60. Пожалуйста. Мындай. Никелдер да тап-таза. Машина бойынша майлап қойған, дөңгөлектерді майлап қойған. Машинаның ички состояниясы. Так. Жақшы. Қарап көресіздер. Оформление болып тұр. Обычно транзитный номер бен тұрат. Біз қапы болсаңыз жаллаң российский машиналар тартайын, кейінгіде тартабыз, бұйырса. Балды. Так. Лантауыз. Лачайын тартқанбыз әмі. Мұның өңі қандай, брат? Какой цвет? Цвет как называется? Бирюзовый, да. Бирюзовый. Ондай бір қырғызша бір нәрсесі жоқ бұ? Қырғызша жоқ. Может, көк десең көк емес. Жашыл кен, да? Ач жашыл, ә? Екеуінің ортасы, ә? Тұрылы? Жашыл. Ач жашыл, ә? Сіздікі машина? Так, родная краска дейді. 2005 екен, 280 000 сом, 0550 97 51 51. Қанша олат әмі? 260 000 сом болады екен. Жақшы. Қарап көріңіздер. 260 000 сом. Тамын, ондай универсалдары да керек болады әмі. Талаға іштеткенге ұшыларды алышат. Российский номер екен. Мұны ешшек қыл өлі іштете тұрған машина әмі.
2002 жыл чыгарылган. 2104 47 000 пробег, оригинал дейт. 1.5 бензиндей. Механика. Все стекла родные де, сигнализация бар екен, 250 000 сом. 0222 99 89 40. Байка, ассаламу алейкум. Ого, полкасы бар екен. Полкасы бар екен. Шеп, қанша олатым? Соқ жақшы? 2104, универсал туғындар. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, içinde мындай немелер бар екен, подлокотник, аваринкалары. Чык, иштейт. Так, дағым не? Механика. Ачкалар подаркаға берілет. Так. Кечіріп қойым. Қанша олады қолға тияры? 220 000 болады екен туғандар. 220 000, 2104. Универсал. Состояниясы идеальный дейді. Қарап көресіздер. Так, жақшы. Дағы қайсы машина? Так, 910. Ұмытып қалған тұрбайым бе? Дейвон, Нексия. Полная комплектация. Вишня, свет. Так. Кондер, мандер. Так. Гур бар, Полная комплектация. Мом, не неке? Пакет это дополнительная печка, чтобы Ташкент был. Так, бирле лобойды алмаштырыш керек. И все. Полная шумоизоляция. Ого, мынаке. Бұл колонканы қараңыздар, бисмиллахиррахманиррахим. Бұны неген жинді жасап түстаптыр, машинаны. Бұны қараңыздар, 280 000 сом. Шеп, музыка қойбайсыз по біреме? Музыка, Bluetooth бар? Ай, ата, даярдап тұрыш керек еледі. Давай, брат. Оталдырайын. Не надо. Не надо. Сейчас тебе зынк музыка поставлю. Все, зынк поставь, брат, чтобы это без авторских прав был, брат. Все, брат. Напиши туда, музыка без авторских прав, чтобы мне это жалоба. Нормальный порядочный музыки слушаем, брат. Руслан. Да. Брат, атын кім сен? Давлат. Руслан Давлат. Экидос бала, да? Экидос бала. Так, кондиционер бар. Машина, скажи, бар. Азыр қаяқта дүң деп отады, азыр біздікі да жарып қояды. Біздікі азыр жарып қояды. Так, арт жақтары дағы жақшы. Так. Мен арт жақтарын тартып тұрайын сіздерге. Чирик. Жоқ. Ого, шумка да болып тұр, да? Вся шумка полностью. Наке. Шумка не арзан, видишь, другой хороший шумка. Не арзан, не дешевый, Заржак. Верьте. А так, шумка не арзан, брат. А так не дешевый. Делайте YouTube канал. Нуркейзи, брат, заходишь. И как число сегодня, да? Ну ты это, подписывай. Все, без проблем. Нажми колокольчик, и потом тебе приходит этот сообщение, да. Вот это Нуркиджи? Да. Подписка сделай, брат, от души. Руслан, брат, что там, не олда? Вообще.
Sveti da son ekan da. Top taza. Brat, Leylaga lizinkani tutib bermaysiz. Sen окончательно qancha oladi? Окончательно o'sha 280. 280. Bishkekda oladi. Mashina yaxshi tayyor. Обмен вариант? Yo'q. Только nal. Bo'ldi. Chalib ko'rasizlar, tug'anlar. Telefon nomerini daha bir qator. Так, telefon nomeri 0554 522 009. Naka Ruslan и Davlat. İki dostun mashinasi. Chalaverasizlar. Yaxshi. Bazaringiz bersin, iyilik. Так, biz ulantamiz. Bundan ушул машинаga кезек kelgan. Naka. Bunda состояниясы жақсы екен. 280 000 сом. Ой, 270 000 сомға. 0776 05 71 78. Мына жақтары полный тап таза. Чатка іштеп тұрады. Байке, свет нарда грей? Нет? Нарда грей свет, брат? Валентинка. Так, синий, туғандар. Қанша олады ем? Сколько будет? 270. Прямой эфир? Жоқ, брат, мұндайлы. Монтаж, сантаж, потом этот. Как положено, брат, свежепригнан. Свежий пригнан. Откуда, брат? РФ, да? Так. Ne, yaxshi ekan, motor, sator. Ta, mына жерде 1460 килограмм болады екен, туғандар 2107, а? Так. Yaxshi. 270 болады екен. Да, чалып сөйлесіп көресіздер. Yaxshi. Скидки по-любому есть, брат. Все. Демек, хозяинге чалып көресіздер. Жақсы, базарыңыз берсін, игілік. Так, мынанда. Брат, салам алейкум. Не көрінбейсің, Один жесткий видео сделай. Брат, көрінбейсің, в общем. Салам передай нашим подписчикам. Салам алейкум. Как зовут? Алихан. Алихан үшін подписка қылып қойыңыздар туғандар. Так, Алихандың 2107-сі 2008 жыл шығарылған. Пробег какой, брат? Пробег оригинал деп қойып тұр. 1.6 бензин. Всего 9000 километр дейді. Механика 5-ступка дейді. 290 000 сом. 0702 0023 01. Так, анасыға 07-нің қороздары. Нөл қороздары ұшыларда. Қанша олады анан? Қолға тиері. Окончательно қанша олады? 280 дейді тұғандар. Қарап көріңіздер. 03 Баткенский 180 АББ. Жақшы. Бишкекте олады, а? Все, Бишкекте олады. А? Учет Баткенский, да? Все. Болды. Чала өрестер. Телефон номерді айттық. Чалып көріңіздер. Так, 21. Ой. 99, а? Атын кім? Саламайсың. Кім? Равиль. Равиль. Сен кече? Сардор. Сальвар. Сальвар. Не көрінбейсің, өрей? Болот айыштар? Зыңқ бүт бар, так, 99 туғандар. Болды. Бары зыңқ, Так, шығарылған жылы 96 екен. 1.5 бензин дейді. 170 000 сом. 0501 15 68 86. Так, жақшы. Бұл 03 кімдікі? 03 та сіздікі, а? 75 жыл шығарылып тұр туғандар. Состояние жақшы дейді. 0706 76 22 07. Скоро не дедің? Юбилей болады. Юбилей депсі. Юбилей деп тұштадым. Жоқ, мен ошы еттім. Этот. Скоро юбилей, да? Скоро 50 будет. Скоро 50. Все, туғандар, қарап көріңіздер. Бірақ состояниясы жақшы екен. Бұл қанша олады 170 дегені? Окончательно
150 болот экен туугандар, колго тиери. Так, кийинки автоунаасы да бар экен. 260 000 сомго 21.10 экен. Ой, 21.05 экен туугандар. 260 000 сом. Бул жерде кайсы мотор? 06 моторбу? 05 өзүнүн мотору? Инжектор туугандар. 0706 33 65 35. Так, чалып көрөсүздөр. Так, атын ким дедиң? Сальвардын телефон номериге чалып көрүңүздөр. Мына 05 03 анан 99. Жакшы. Базарың берсин, Сальвар. Так, негизинен ушундай туугандар. Россиядан келген автоунаалар сіздерге кыска нуска тартып көргөзгөнгө аракет кылдык. Биздин буга чейинки видеобуз чуңкур жактан башталды. Андан кийин жолдун жээги, андан кийин 5-сектор, андан кийин бул жерде российский унаалар.